Jonah chapter 2 verse 7. Kung nasa amen? Tanang manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Jonah chapter 2 and verse 7. English na sa ikaduha. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Say, Pastor Mike, what is a lying vanity? Vanity means worthless, walay pulos. So a lying vanity means a worthless lie. A lie that does not benefit, because all lies do not benefit, but a worthless lie. Verse 9, but I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. Bisaya, sa diya nga, ang akong kalag na luya sa sulod kanako, ako na hinumdum sa Ginoo. Ug ang akong pag-ampo may sulod nganha kanimo, nganha sa imong balaan nga templo. Sila nga nagsunod sa bakak nga kakawangan, walay pulos nga bakak, nagsalikway sa ilang kaugalingon nga kaluoy. Apan ako mo sakripisyo nganha kanimo, uban sa tingog sa pagpasalamat, ako mo bayad niya ng akong gipanaad, ang kaluwasan iya sa Ginoo. Jonah said, they that observe lying vanities forsake their own mercy. Sila nga nagsunod sa bakak nga kakawangan, nagsalikway sa ilang kaugalingon nga kaluoy. That doesn't mean their mercy for others. It means the mercy that God has for them. It is possible for a person, for God to offer mercy, and a person say, di ko. Mahimo nga kita mo salikway sa kaluoy sa Diyos. I want to talk to you this morning about this, the most dangerous of all lies. Ang pinakadelikado sa tanan, bakak. The most dangerous of all lies. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon buntag. Father, would you please bless the message today? Father, would you fill me with your Spirit as I preach? Would you empower me? Would you help me to say exactly what is needed? God, work in our hearts. Help us, God, to make good decisions in this area of honesty, both with others and with ourselves. Holy Spirit of God, please, Lord, give me wisdom. Help my Visayan, God. You know, my mind's just a little bit foggy. Would you clear my mind and help me to say exactly what's needed? Please, Holy Spirit, fill me. I need you. I yield myself to you. I cannot preach on my own. I would not want to. Please, God, help me, I pray. Work in our hearts. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kanang ko mo storya kaninyo karong buntag, kabahin sa pinakadelikado sa tanan bakak nining kalibutan na kapuyot ta sa kalibutan nga na puno sa pagpamakak. O pipilit manggayod ang mga sala nining kalibutan nga mas makadaot. There are very few sins in the world that are more destructive than the sin of lying. Pipila manggayod nga mas makadaot kaysa pagpamakak. But let's just be honest, nagkinabuhi ta diya sa huska culture, diin ang pagpamakak gidawat na sa kadaghanan sa mga tao. We live in a culture where most people have just accepted dishonesty is just normal. Ang hunahuna sa kumen nga dapitanon karon, mao kini. Ang pagpamakak mao lamang bahin sa kinabuhi. You say, why do you say dapitanon? Because that's where we live. But you know that's true. Ang tao maghunahuna kung ganahan ka mo uswag, kung ganahan ka mo patubo sa imong pinansyal, kung ganahan ka mo likay sa panagbingkil diha sa imong balay, usahay kinahanglan ka mamakak. Just gikinahanglan.
Is that not the thinking of the average person in Dapitan City? Ang tao maghuno na, siyempre, daghan man ang mga benepisyo nga mawalat na gayud sa tao nga kanunay matinuoron. If you're always honest, you lose so many benefits. Is that not the thinking of the average Dapitanon today? Kana gayud, ang paagi sa hunahuna sa kadaghanan sa tao diri sa Dapitan. Kana yun. Apan ako ganan musulti ninyo karon pag-usab nga pipila gayud ang mga sala nining kalibutana nga mas makadaot kaysa pagpamakak. I don't care if the world accept it, it still will destroy your life. Ang pagkadali matinuoron mo guba sa mga kinabuhi. And by the way, I'm not just talking about speaking lies with your mouth. Ay daghang lain-lain paagi nga pwede maglimbong ta. I just messed up the sign. I apologize. Wala ko nag-story kabayan sa paglitok lang sa mga bakak. Nag-story ko kabayan sa tanan klase sa limbong. Nag-story ko kabayan sa pagtikas, diya sa pagbaligyaw o pagpalit. Dishonesty. Masayop ang sukli o dili ka musulti. Mo palit ka, siya masayop, muhatan mo sa sukli. Uy, sobra ni, blessing sa Ginoo. Kawatan ang Kristohanot. Dishonesty. Nag-story ko kabayan sa bisan unsa nga nailabo sa limbong. Wala ko naglitok gayod. I didn't actually say a lie, but you on purpose led them to believe a lie. Dishonesty. Nag-story ko kabayan sa corruption diha sa government. Kanang kung mupahayag karong bunta, kung walay tao gawa sa church maminaw nako, wa ko'y labot, pero dari sa mong church ako mupahayag yun. Kung saan ang trabahante sa government nga mudawat og bribe, saan pud ang muhatag og bribe. Corrupt kayo ang government diri, pero kung ikaw magsuporta niya na kinsa ba kinalang basolon. Kung saan ang politiko nga magpali o boto, saan pud ang taong mo baligya. Oy, padulong ang eleksyon dayon makapalit ko ni ini. Corrupt yapon ka. Ayaw pagreklamo ka bayan sa mong government kung mo-appeal ka sa corruption. Pastor Mike, kanahang paagi diri sa Dapitan. Sakto yun. Kamusta mga relasyon sa Dapitan? Kamusta ang kinabuhi sa Dapitan? Susiha. Check it out. Dishonesty. Dishonesty. We've got some new people in our church who've never heard Pastor Mike preach this way. Hang on, we're just getting started. I'm talking about honesty today. Kapilat manggod ang mga sala nga mas makadaot kaysa pagkadali matinuoron. Ug sigurado, walay sala nga mas common nga mas makadaot. There is no sin that is more accepted and more common that is more destructive than dishonesty. It is destroying our lives. Nagadaot gayud sa mga relasyon, nagadaot sa pagsalig. Diba? And every time the pastor preaches on honesty, it gets real quiet. Ang paglimbong mao ang tiguba bisan asa siya moadto. Kumuadto siya sa imong balay, moguba pod. Kumuadto sa simbahan, moguba pod. Kumuadto sa trabaho nimo, moguba pod. Dishonesty is a destroyer. Pangitaa ang mga tao diri sa Dapitan kang kinsang kinabuhi nga daot na gayud. I don't mean a person who has trials. I mean when you look at him, you say, wow, luoy kayo ang kahimtang. Maot kiyo ang situation niya. I'm glad I don't have his life. I'm talking about someone whose life is destroyed. Pangita, naidaghang dere, dalit lasod, makitaan, daghang yun. Ride around, walk around Dapitan, and look for the lives that are destroyed, and you will find dishonest people. Nag-istorya ko kabayan sa mga tao nga nadaot nagayur ang tanan nilang relasyon. Nabungkag ang kaminyoon, na ang iyang mga anak nagdumo kanila,
ang iyang parente naglikay-likay. I'm talking about people whose lives are destroyed. I know we all have relationship problems. Don't misunderstand me. I'm talking about destroyed. Nag-story ko kabayan sa mga tao kung kinsang kinabuhi makanunayon na puno sa panagbingkil, kasuko o panimalos. Nag-story ko kabayan sa mga tao nga wala na'y katuyuan sa kinabuhi gawas sa pagtagbaw sa ilang addiction. Nag-story ko kabayan sa mga tao nga wat na'y mayong relasyon gawas sa ilang mga higalag nga magbisyo uban kanila. It's a sad day when the only friends you have left are the people who drink with you, the people who gamble with you. Nag-story ko kabayan sa mga babae nga nagbalhin-balhin gikan sa uska-uyab ngadto sa sunod. Makanunayon nagahatag sa ilang lawas ngadto sa lain-lain lalaki apan wala gayud nakakaplag sa bili nga ilang gipangita lang sa ilang kinabuhi. Sa matag bag-ong uyab magtubo ang ilang pagbati nga ilang kinabuhi walay bili ug walay pulos. You listen me girls, ang relasyon sa uska lalaki dili mo hatag nimo sa feeling sa value. Walk with God. Ang Diyos ang muhatag imong kinabuhi ug bili. I'm talking today about lives that are completely destroyed. Listen to me now. Nagubat gayon. Kung makita nimo ang uska kinabuhi nga nagubat sa kinatibukan, makaplagan pud nimo ang kasing-kasing nga napuno sa limbong, tikas ug bakak. I'm saying this morning, there is no sin more destructive than the sin of dishonesty. No sin more common, I should say. Nag-istorya ta kabayan sa pagkamalimbongong karong buntag. You say, well, Pastor Mike, I know it's wrong, but I mean, what is so bad about a little, we say in English, white lie? Ever heard that term? White lie. Gamay nga bakak. What's the big deal? Nga naman grabe kayo, ang gamay nga baka, karon ako mama dali masuko na ako. Araw ko akong asawa, dali magyaw-yaw, mamagkako gamay. Nga naman ang big deal ka na. I like to say number one, ang limbong, mao gayud ang hilabihan kadakong tigguba sa tawhanong relasyon. Dishonesty is the great destroyer of human relationships because relationships are built on trust. Ang patukuran sa tanan mga relasyon mao ang pagsalig sa usag-usa o kung walay pagsalig walay relasyon. You should never laugh at the pastor. It hurts my feelings. And I'll preach in English forever and ever and ever. Amen. Actually, I can't right now because the sermon's in Visayan. It's hard to translate into English from Visayan. Matag panahon nga ikaw mamakak. Nagatanom ka sa liso nga puhon-puhon mo gitip o mamunga ngadto kanimo sa hingpit nga kadaot diha sa imong mga relasyon. Young people, when you lie to your parents, you are destroying your future marriage. I'll say that again. Mga batanon, kung mamakak ka nga sa imong kinikanan, mamakak nga sa imong lolo, lola, auntie, mamakak ka nga sa mga tao, mag-atiman nimo, whoever your guardian is, nagaguba ka sa imong kaminyoon sa umaabot. Kay kung mamakak ka sa imong mama, mamakakpod ka sa imong bana. Mamakakpod ka sa imong asawa, o muguba ka, kana nga nindog nga relasyon nga sweet kaayo, maguba gayud pinaagi sa dishonesty. Gigugmati ka, pero namakak ka na ko gahapon. How do I know you're telling the truth that you love me when you lied to me yesterday? I would like to ask, do you really love someone you lied to? Naigumabagayud ka sa tao samtang namakaka ka niya. Uy, hilong kaayo, Ma'am Ruth. I'm feeling a little lonely up here. Bas, Ma'am, pwede ka mo tindog dalitapan na ko, Ma'am Ruth. Nahadlo ko gamay. Ang mga taong. We're talking about the destructive power of dishonesty.
Kana mo guba sa mga relasyon. You listen to me? Liars never have good relationships for long. Ang mga bakakon, ang ilang mayong relasyon, dili madugay, dili mo lungtad. Kaysa dili madugay, ang tanan bakak, mabutyag. Sakto ang grammar, mabutyag, will be shown, will be revealed. Apan, ang limbong, dili mo guba sa mga relasyon lang. Number 2, ang limbong, maupod ang pultahan, pabalik sa tanan nimong daan na andan. Dishonesty is the gateway back to all your old habits. Listen to me now. Kung buot ka mamaka, karon mutago sa imong mga sayop. Makasala ka, dayon mamaka, karon mutago. Dili malikayan ang pagbalik sa tanan nimong daan sala. Kung naay alcoholic nga nag-ikyas na sa ilimnon, kung makasala siya gamay, basin one shot lang, isang kamay ra. Pero kung buot siya mutago niyana, pinaagi sa pagpamakak, sa walay pagduda, padulong nagayud siya pabalik sa alcoholism. Kung naay batanong nga buot mamakak, kabahin sa iyang pag-chat-chat sa uyab sa Facebook. Sa dalit madugay, mo balik siya sa pagpanguyab. O sa dalit madugay, kana nga sekretong relasyon mahimok ng sexual kay gitago na daan. Kung ang relasyon na tago, nawala na ang tanan pagpugong sa pagpangibog. Klaro ba? Klaro ba? A hidden relationship has no restraint because it's already hidden in advance. You think, oh, magtago ko aron ang pastor wa kabalo aron ang staff di mahibalo. Wa ka kabalo sa kapadulong, pero ako kabalo. Kung naay lalaki nga buot mamakak kabahin sa iyang pagbantay sa cellphone. You have a man who's willing to lie to his wife about what he looked at on the phone. He's on his way back to pornography. Ang babae mo sulod sa kwarto, o kalit lang ang bana magpalong sa phone. Oh, ansay mong gitago. Ang sa mga tanong, ansay mong gibantay? Oh, wala ra, Facebook gamay. Padulong siya sa pornography. Padulong siya. Kaya nga naman, ang English, dishonesty allows us to hide our sins and then we can't stop. You are not strong enough to stop sinning if you're in the dark. Molungtad gayud ang sala nga gihimo sa kangit-ngit. How's that? That wasn't in the outline. That's a good statement. I can't translate that into English. I can't think how to... I'm not going to try. We're talking about the destructive power of dishonesty. Ang paglimbong mugubat sa mga relasyon, pero dali ka na lang. Ang paglimbong mupabalik kanimo sa tanan mong daan na andan o ang pagkabinihag nga mukuyog niya na. Number 3, ang limbong muguba sa imong pinansyo nga kahimtang pod. Proverbs 13:11. Would you look at it with me, please? Proverbs 13:11. Believe it or not, this is all introduction. It's actually not the message today, but it kind of got long. Taas ang introduction mo buong mensahe. At least that's the theory. We'll see. Proverbs 13:11. Proverbs 13:11. I said, ang limbong muguba sa imong pinansyo nga kahimtang. Saying, Pastor Mike, why do some people stay poor all the time? Because they're dishonest. It's not the only reason, but it's a big one. Oh, people don't like it when you say that. Proverbs 13:11. Kunana say amen. Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Ang katigayon ang naangkon pinaagi sa kakawangan. Kakawangan means walay pulo. So bisan unsang paagi sa pagkuha sa kwarta, gawa sa paghago.
any way of getting money outside of old-fashioned work, God says, will be diminished. Paga-kunhuran. Kita nagsabot sa pulong paga-kunhuron, kung ang masinang batanon wala. Kunhod means mahimong mas gamay. So, diri naman, dayon mag-kunhod. So, paga-kunhuran. Hanon. What is it? Paga-kunhuran. Sakto na. Apan, siya nga nagatigong pinaagi sa paghago mo lambo. Medyo lalo mang lambo por uswag. Uswag, lampos. So we have a comparison here na tao nga mo magginansya pinaagi sa trabaho, paghago, paningkamot, na ilaing nga magkuha sa kwarta sa laing paagi. Ang Diyos na isaad, kung ikaw mo kuha sa kwarta pinaagi sa walay pulos nga paagi, kana mo kunhod. Or more like, ang Diyos mo pakunhod niya na. Hey Christian, go ahead. Padayon na lang sunod election, baligya ang imong boto. Pagbaligya sa imong boto, sama sa tanan lain diri sa dapitan, ang Diyos ang mo pakunhod ni Ana. Saad. Saad. God doesn't bless vote selling. You go ahead, Christian. Be dishonest on your pantuwid paperwork. Pagpamakak kabayan sa imong sweldo. Pagpamakak kabayan sa imong mga anak, mga details, ang Diyos mo pakunhod niya na. Wealth gotten by vanity shall be diminished. You go ahead, play the lottery. Go ahead. You go ahead and gamble. What's that? Sugal? Pagsugal? Wealth gotten by vanity shall be diminished. Go ahead. Paggamit sa mga fixer diya sa City Hall, LTO, TMO, uban pa. Paggamit sa mga fixer, ang tanang kwarta nga ikaw mag-save, mawalat na gayud saad sa Ginoo. Boy, this is popular preaching, isn't it? Welcome to Truth Baptist Church. Naiguma ko ninyo? Go ahead. Hey, go ahead and lie on the job application. Arong makakuha ka sa mas maya nga job, mas dako nga sweldo. Ang Diyos ang mukpakunhod ni Ana. Pastor Mike, wala ka nagsabot. Pobre mi dari sa dapitan. Kinahang na mi niya nga kwarta. We have to do this. No, kinahang lang ka sa panalangin sa Ginoo. I think I want to say that again because I didn't hear much of a response. Labaw sa imong kinahanglan sa mas dako nga sweldo, kinahanglan ka sa mga panalangin sa Ginoo. There we go. Why do we have a hard time saying amen? We don't really believe that, do we? Talking about dishonesty. Ang atong Diyos, dali gayud mo panalangin sa limbong sa bisan unsa nga klase. Pastor Mike, nakita na ko ang daghang tao nga malimbong ang kaayo. O halos silang tanan nagauswag gayud. You ever have that thought? Nagdaghang nag-uswag tanang politiko. Di ba? Nung tanan dapitan ang magsulti, Pastor Mike, be careful, pusilon ka. Pastor Mike, nagdaghang tao nag-uswag yun, pero sila malimbong kayo. Di ba? Turn to Psalm 49:16. Psalm 49:16. Psalm 49:16. Kuna nasa amen? Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. Dili ka mahadlok sa diha nga aduna gihimong adunahan, sa diha nga ang himaya sa iyang balay gipadakop. What God's saying is, ayaw pagkabalaka kung nagauswag daw ang mga dautan.
That's what God's saying. Don't worry when the wicked people, it looks like murag sila nag-uswag na gayod. Ikaw, pikigyapon imong kahimtang, pero sila nag-uswag. God says, don't worry about that. Ayaw kabala, kagabayan niya na. Kaya nga naman, look at verse 17. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Kaya sa diya nga siya, mamatay, siya walay madala. Ang iyang himayat, dili manaog sunod kaniya. Let me tell you something about wicked people who prosper in this life. Ako musulin mo, kabayan sa mga tao nga, doubtan pero mauswagon. Watch me now. Just like you, they're gonna die one day. Sama kanimo, silang tanan mamatay, pohon-pohon. And you listen to me. Kung sila mamatay, wala sila'y balon. They don't take anything with them. They don't get a lunchbox from planet Earth to take with them to hell. Biyaan niya ang tanan. Hey, listen to your pastor this morning. Ang makitaan na to, dinhi sa kalibutan, dili man ang tanan. Naapagayoy mo sunod ni ining kinabuhiya o kanang tinod nga importante. What happens next is a lot more important than what happens here. Verse 18. Napa? Look at verse 18. Though while he lived, nakastori ka ba sa daotang datok na tao? Though while he lived, he blessed his soul, and men will praise thee when thou doest well to thyself. He shall go to the generation of his fathers, they shall never see light. Never see light. Asang lugar sa kangi-ngi? Impyerno gyud. He's saying they're going to go to hell if they don't get saved. Bisan samtang siya nagkinabuhi, sayo ko. Bisan samtang siya nagkinabuhi, siya may panalangin sa iyang kalag. O ang mga tao mo dayag kanimo, sa diha nga ikaw nagbuha og maayo sa imong kaugalingon. Siya mo ato sa kaliwa sa iyang mga amahan, sila dili gayud makakita og kahayag. May I ask this morning, unsay pulos kung dato gayud ka? Dayon mamatay ka og moadto sa walay katapusan kalayo sa impyerno? What's the use? Unsay pulos? Let me give you another verse, Psalm 37. Go to Psalm 37. Psalm 37 verse 35. Pastor Mike, naidaghang daotang tao nga mag-uswag. I know. Pero dili madugay. Psalm 37:35. Psalm 37:35. Kung nana say amen? I have seen the wicked in great power and spreading himself like a green bay tree. Yet he passed away, and lo, he was not. Yea, I sought him, but he could not be found. Ako nakakita sa daotang nga nasa dakong kagahom o nagalambo. Nagauswag kanang lambo. Sayang kaugalingon sama sa usa ka lunhaw nga kahoy nga laurel. Apan siya nahanaw og tan-awa siya nawala. Oo, ako nangita kaniya apan siya dili makaplagan. Paminaw ka karon. Ang kauswagan sa mga dautan nining kalibutan na dili gayud madugay. It doesn't last. Look at the next verse, Psalm 37. Verse 37. Psalm 37 verse 37. Mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. Timan-i ang hingpit nga tao ug tan-awa ang matulid, kay ang kaulahian katapusan, the latter end, kaulahian niya ng tawhana mao ang kalinaw. You should write this down in your Bible somewhere. The end of the story is much more important than the beginning. Ang katapusan sa sugilanon, hilabihan ka mas importante kaysa sinugdanan. The end of the story is much more important than the beginning. Pastor Mike, sa akong nakita, daghan man ang mga daotang nga mauswagong gayon. Yes, tinuod. There are a lot of wicked people who are prosperous. Kay wala pa nahuman ang sugilanon. The story's not over yet. We're talking today about dishonesty. Pagkadaghan sa kinabuhi diri sa dapita nga nagubat na gayud tungod kay ilang gipili ang dalan sa pagpamakak. It's accepted, it's normal, but it's destructive. Nadawa gayud sa tao pero makaguba gyapon. Saying this morning, lying is dangerous. Delikado gayud ang tanang klase sa limbong.
But this morning's message isn't about lying. I mean, it kind of became that, but it wasn't the plan. This morning's message is, what is the most dangerous lie? Unsang pinaka-delikado nga bakak diya sa imong kaugalingong kinabuhi. What is the most dangerous lie? Go to Jonah chapter 2, verse 8 again. Balik na ta sa atong text verse. Jonah chapter 2, verse 8. Jonah chapter 2, verse 8. Jonah chapter 2, verse 8. Kunana say amen? Amen. They that observe lying vanities. The word observe is the idea of giving respect to, choosing to believe it, choosing to accept it. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Sila nga nagsunod sa bakak nga kakawangan, nagsalikway sa ilang kaugalingon nga kaluoy. Let me tell you something. Jonah knew what he was talking about. He was in the belly of the whale when he said that. Jonah believed a simple lie. I can disobey God and it will be okay. Kanang bakak gituhan ni Jonah. Makabaliwala ko sa kababuton sa Diyos, makabaliwala ko sa iyang sugo, makabaliwala ko sa iyang pulong, o okay naman ko. He forsook his own mercy. He got on the boat and rowed away from the mercy God offers. Listen to me this morning. English unabasay kaduha. The most dangerous lie is not one that you tell. It is the lie that you believe because it agrees with what you already want to do. That is the lie that will destroy you the fastest. Ang pinakadelikado nga bakak, maong bakak nga tuhan nimo tungod kay kana mag-uyon sa imong daan nga tinguha. Is that clear? You already wanted to do this, and then the devil gives you a lie that convinces you it's okay. Listen to me this morning. If there's something wicked that you want to do, imong natural nga flesh, imong natural nga kinaiya, your natural wicked flesh desires. Kung ay dautang butang nga ganang gayud ka himuon. Sakto no? Sakto na? Ganang gayud ka nga himuon? Watch me now, I promise, ako musad nimo. Ang yawa na anay pulok kalibo karason nga giandam na daan alang kanimo. Mga rason nga kanak nga decision sakto gayud para nimo karon pisanon sang giwalay ni Pastor Mike. If there's something wicked you want to do, the devil's got 10,000 reasons ready to give you why it's the right decision. Ayaw ka bala kakabayan sa Biblia, kini ang saktong decision para nimo. Your situation is unique, so it's right for you. He's got 10,000 reasons, and you only have to believe one. Apan nako'y balita para kanimo. Ang yawa na daghang rason, ready na mo hatag kanimo. Ang tanan iyang mga rason, mga walay pulos nga bakak. Worthless lies that will cause you to forsake the mercy God offers you. We're not talking about salvation today. Kabalaka, we're talking about saved people. Nagwali ko sa mga taon na luwas karon, basing sorry, I messed up. Basing na ipipilat that wala pa naluwas. We may have some that aren't saved, I don't know, but I'm preaching to saved people this morning. Look at me again at Jonah chapter 2, verse 8. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Sila nga nagsunod sa bakak nga kakawangan, walay pulos nga mga bakak ikan sa yawa.
nagsalikway sa ilang kaugalingon nga kaluoy. When your heart desires to do something wicked, ang yawa ready nagyudaan nga muhatag nimo sa mayong alibay. If a man wants to leave his wife aron manguyab sa laing babaye, ang yawa muhatag niya daghang rason. Diba? Your wife's not taking care of your needs. Ang imong asawa siya'y pakikabayan sa imong kinahanglan. That's the talk of the devil. Amen. Kung naibatanong ganahan magsugod sa daotang uyab relasyon, ang yawa na'y daghang rason para nimo. Pastor Mike just doesn't understand. Si Pastor Mike, what nakasabot sa imong feelings? He's not a girl, so he doesn't know. Thank God I'm not a girl. I agree. But God knows. And I preach God's book. But if you want to do something wicked, the devil's got a million reasons for you. Just pick one. But it's the most dangerous lie you'll ever believe. Can I ask you a question this morning? The Bible's very clear. God, I'm going to use this for mercy because it's soft, okay? God has mercy for you. It's said in gipadaplandaan alang kanimo. Kay kabalo siya daan nga ikaw masayo. He knows you're going to make mistakes. So He's already got mercy. I love what the Bible talks so much about God's mercy. He's full of compassion, ready to forgive. I think that's Psalm 75. He's got mercy for you. Can I ask you a question this morning? Do you need God's mercy this morning? Na ba kay mga sayop sa imong kaagi nga karong gimahayan nimo? Do you have mistakes in your past you now regret and you kind of wish that God would be merciful and maybe hold back some of the results of your decision? Nainumdum ko doon ko sa Batanon, nagwali dito sa Bible College. We were in a preaching class. So we, the preacher boys, we would learn about preaching and then we would preach to each other. What's his name? The singer, Steve Shrine was preaching. Hug nagwali siya kabayan sa you reap what you sow. Something niyo kana, di ba? You reap what you sow. Nako friend dito sa Bacolod, si Neil. I asked him one day, I said, Neil, do you understand that English? Kaya wala ko kabalo sa Ilonggo, so he was helping me translate. I said, Neil, do you understand you reap what you sow? He said, oh, what is it? Naka-intindi. Intindi. That's the Ilonggo. Intindi, nakasabot. I said, what is you reap what you sow? And he said, you reap what you sow. No, that's not what it means. Moani ka sa imong gipugas. Di ba? You reap what you sow. And he was preaching on you reap what you sow. And he said, Sadya, batanon pa ko. He said, dili ko respectful sa akong mama. Ug akong mama kanunay nagiyon nako, Steve. Kung dako na ka, ang imong mga anak may samat gayud kan imo. Nga ikaw naghimo kanako karon. Was that correct? Was that close? Your kids are going to treat you just the way you treat me because you reap what you sow. And Steve was telling this story and he said, pero karon naglaon ko nga pasin ang Diyos maluoy gamahay kanako dili mahitabo gayud. You ever have that feeling? Remember David said, remember not the sins of my youth. Remember that? Kitang tanan na yung mga sayop sa among batanong nga we kind of hope that God will just kind of forget but better yet, show us some mercy. Aron dili ta mag-ani sa tanan mong gitanom. You know what I'm talking about? Is there any need in your heart where you say, man, I hope God will be a little bit merciful. I planted some bad seeds before, but I'm kind of hoping God will just kind of bury those and not let them grow. You know what I'm talking about? Do you need mercy? We all do. The Bible says in Psalm, hold on, it's not my outline, give me a second. If thou shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Meaning, kung ang Diyos muhukom sa matag sayo, patay gayud kitang tanan. Do you need mercy?
I got good news for you. God has mercy for you. Na siya'y kaluoy, gipadaplan daan para nimo, kay kabalo siya mga sayo padulong pa. He knows the mistakes you're gonna make, and He says, I've already got some mercy right there for you. But here's the problem. Na kay choice. Pwede ka mo salikway sa iyang kaluoy. How? Believe the wicked lies of the devil and walk away from God, and God says, nagabiya pud ka sa akong kaluoy para nimo. Let me show you why lives are completely destroyed. It's not because God doesn't have mercy. It's because they rejected it. Well, I'm talking about lives completely destroyed. I'm not talking about we all struggle. Siyempre, kitang tanan na kalisod, and usahay kita kitang English. We're the ones who receive the results of other people's mistakes. I understand all that. But I'm preaching about a life that's destroyed. They forsook God's mercy. They had the chance, and we've seen it in our church again and again and again. Ang Diyos, na mga tao may abot na rin, dakoy ang sayop. And we accepted them, and God accepted them. And then they started sneaking and went back to their old sin. They rejected the mercy God wanted to give them. God was ready to rebuild their life, but they rejected it. That's their fault, not God's. But the good news is this. If you want the mercy, you can get it. Makaangkon ka sa kaluoy. You say, Pastor Mike, how do I claim the mercy? Proverbs 28:13. Proverbs 28:13. I've actually used a decent amount of English this morning. I'm very proud of myself. And now I'm going to fail because I got proud. Proverbs chapter 28, verse 13. Proverbs chapter 28, verse 13. Excuse me. Kunanas, amen? He that covereth his sins shall not prosper. Let's stop there and read that in Visayan. Siya nga nagatabon, meaning nagatago, sa iyang mga sala, dili mo uswag. Now, let me ask you a question. Nga naman ang tao mo tago sa iyang sala? And it's not talking just about hiding it from other people. It's talking about trying to hide it from God. Because the next phrase is talking about confessing. It's David after he committed adultery with Bathsheba. 1 year, wala siya nag-story sa Ginoo. Nagsulay siya, nagtabon lang sa iyang sala. Now, please tell me, if someone hides their sin, why do they hide it? I'm talking about from God. Simple. They're planning to continue doing it. Nagplano sila magpadayon. Kanamo ras ang tao mo tago sa iyang sala. Do you know what that is? He has accepted a lying vanity that I can ignore God in this one area and it will be okay. And God says, dili siya mo uswag. Kai, he's hiding his sin. He is accepting a lie. Look at the rest of the verse. But whoso confesseth and forsaketh them, his sins, shall have mercy. Apan si bisang kinsa nga nagasugid og nagasalikway kanila, makabaton og kaluoy. Say, Pastor Mike, how do I claim God's mercy? Confess and forsake. Kadako sa kaluoy sa Diyos para ni bisang kinsa nga ready na mo salikway. But if you accept the devil's lie, you are forsaking your own mercy. So my question this morning is simple. Ikaw ba mo dawa sa kaluoy sa Diyos? Or motuo ba ka sa walay pulos nga bakak sa yawa? Magpadayon diha sa imong sala? O sa katapusan mo sa likway sa kaluoy ng Diyos nag-andamdaan alang kanimo? So I ask again this morning, do you need mercy? And I don't just mean for a sin last week. I'm talking about where you're kind of hoping maybe God would be merciful about the mistakes I made in the past and ang bunga wala pa niabot gayud. You're kind of hoping maybe God will hold back some of those fruits from my past planting. That's what you need mercy for. Don't forsake your own mercy. Ayaw pagsalikway sa kaluoy ng Diyos nag-offer kanimo. Ayaw pagtalikod sa kaluoy sa Diyos.
talking to her, God, I saw that. Gillette just forsook her mercy. She's fired. Paminaw na. Most of us here, we're the faithful members of Truth Baptist Church. Pero kinako nakita, it is possible, mahimo man, na magsimba gyapon ka, pero imong kasing-kasing layo gyud gikan sa Dios. Are you far from God this morning? Siya nag-offer nimo kaluoy gyapon. Kung buot ka mo uli. Will you accept the mercy God's offering you? Confess, forsake. Wala ko naghiskot sa daghang sala karon. Mainly we've preached about honesty. Basing ka na ang imuha. Maybe you need to forsake the sin of lying. Pero basing nailain, wako kabalo. Will you accept God's mercy or will you walk away? Basing nakadiri karong buntago, wala pa ka sure nga ikaw mismo naluwas na. Kini nga mensahe dili para nimo. Kung wala pa ka naluwas, kini nga mensahe dili para nimo. Wala pa ka naluwas, wala pa ka nagdawat ni Kristo nga imong kauliang malaluwas. The message isn't for you this morning. Kung wala pa ka naluwas, una kinahanglan ka maluwas. Una sa tanan. So kung nagduda ka, kung mamatay ka karong buntag, or sunod simana, or sunod tuig, kung nagduda ka, basing malangay ko, basing dili, una sa tanan, first you need to be saved. Pero para sa atong mga membro, kumusta man ka? Kinahanglan ba ka maghimo sa decision karong buntag? Is there a decision you need to make? That's what the altar's for. That's what the altar's for. Come talk to God. Every head bowed, every eye closed. Dukong na mga ulo, piyaw mata.